Good morning, kada ito yung kakabsat, kada ito yung agsapa, padayawan ito yung Apo Diyos, kada ito yung kankanta. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are the great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.
ka, awan pa'y tigaskin ka. Awan pa'y tigaskin ka, tatano ka, when man nakabahin ka. Awan pa'y tigaskin ka, awan pa'y tigaskin ka, awan pa'y tigaskin ka. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus, we worship you, God. May na po, continue to be with us, Lord God, despite, Lord God, nasaksang mo niya po, despite, Lord Jesus, this COVID, Lord, continue to be with us, Lord God. Lord, kung puno, malitong kalma sa kalang kami, uri man, at kami tibalbalay niya po, cover us with your precious blood, Lord Jesus. Lord, may you anoint every one of us, kali ako, ligtarang itong kalma sa kalang kami, Lord God. Lord, may we feel your presence, Lord God. Lord, itinay ko yung service ko, Lord God, online service ni Jesus. Sila yung magipagalakan. Thank you, Lord God. We glorify you. We honor your name, Lord God. To you alone, the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maridani Apo Diyos kakabsat. Good morning po sa bawat isa sa atin. Oray no Rabii today. Nga pa nag-shoot me the video. Every time we're shooting this video, kakabsat, for our Agape online church, it's actually during night time and uploaded in the morning. Sakto para iti Sunday morning. So, good morning. Itong galmay sa kanya tayo. Ken siya sino man nga agbibuya na naaabot ng video ito. Good morning po sa bawat isa. We've sung Ilocano songs, English Ilocano songs. So, I'll try also to speak in Ilocano and in English at the same time. Iso nga, itinating nga bigat kakabsat, wabi ko na ko nga. Itinating nga bigat kakabsat. Kaya't ko nga makisao kanya tayo in Ilocano and dumabalbalin, no, kaya tayo nga i-Tagalog. Let's say it in Tagalog. I want to share something from Luke 24 verse 36 entitled, Peace be with you. Itital na ti Diyos, iso kumay ti makikaadda kanyayo. Kanya tayo. Nagkararagtay garapsan. The glorified Father, thank you for this opportunity to meet once again, even iti dating platform o apo online. Thank you, gaputa na imbag ka nga Diyos, despite everything that are happening, iti et mo saan nga agbalbaliw. And thank you, iti presensyam nga kan kanay nga makikakaada kanyaming. Nagtrabaho ka kadagiti panagbiag mi, ikatum ti buteng, ikatum mo apo, iti anyaman nga duwa-duwa, kadagiti puspuso mi, maipanggap iti sasaom, maipanggap iti masakbayan, o gagapot na matalag ka nga Diyos, iti talna, nga magapo kanyami sa kumati makikaada kanyami. Be glorified today, we thank you, in Jesus' name. Amen. Amen. Nagyaman tayo muna kakabsat, kini Tracy, saka ni Warren, who was with us during our singing through songs, our worship through songs. Thank you, is dyan dito ti SBTC, nga kadwa tayo dito campus. Iti Luke 24 verse 36 kakabsat ko na basta iti Good News Bible GNB. While the two were telling this, suddenly the Lord himself stood among them and said to them, Peace be with you. Peace be with you. Iti ko na ni Jesus kakabsat. Iti fear kakabsat, iti butang, iso dahi absence iti peace. Ano? Ang takot ay ang kawalan ng kapayapaan. Itawid ko yun sa Tagalog. Fear is the absence of peace. You don't have peace if you're filled with fear. Awanan ka itital na, non ka itibutang. So nga itital na is the state of being free from fear. Peace is the state of being free from fear. Itital na iso deja estado kakabsat nga awanan tayo iti anyaman nga butang. Ni Jesus Christ kakabsat iti binaso tayo. He died and he was crucified on the cross. His disciples were mourning. Nagdadalamhati yung kanyang mga disipulos
dahil sa kanyang kamatayan, and they were still in a state of like shock and fear of the days to come, because Jesus is now dead. Natayan ni Jesus, anya tigas tami. Daan da tibuten kadagiti puspuso da. Awanan jay leader da. It reminds me of a story in the Old Testament when Moses died and the leadership was passed on to Joshua, and Yahweh assured Joshua that He'll always be with him. Kaya naman iti aramidin na han nga kasapulan iti agbuteng. Ayan. Iso nga, mabalin nga kasi itirik na dagiti nga disipulos karapsat adaan dati buteng, adaan dati duadua, may panggap ka dagiti banbanag, iti masakbayan, kaputa natayan ni Jesus. Adaan dati buteng, kaputa mabalin nga isuda iti sumarano, nga matay, anya, kaputa na ilansan ni Kristo iti cross. The worst possible punishment any man could ever receive during the Roman regime. Anya, kadagiti nga panawan. But he was dead, and then he wasn't. Natay iso na, tapos hanan iso na nga natay. The angel of the Lord said to the women who went to the tomb, "Why are you looking among the dead for one who is alive?" Kuna ni Luke 24 verse 5 kakapsat. Apay nga birbirukan yo, diti lugar iti natay, iti si bibiyag, iti kunana. And then they told others about what they've experienced at the tomb. Then ang gaganda, nakita da kakapsat, nga the tomb was empty. And then they told others what they've experienced, what they've seen at the tomb. And they thought that dagiti kakadwa da kakapsat nga disipulos, dagiti kakadwa dagiti babae nga disipulos ni nalaaw dagiti estudyante. And they thought dagiti nga lalaki and dagiti nga disipulos nga dagiti nga babae were saying complete nonsense. Dagiti ko nga na Biblia kakapsat. Ipagarup da nga iti bagbaga dagiti nga babae nonsense. Medyo may sayad yata ganun. What they were saying was nonsense. Were complete nonsense. What was the women telling everyone? Anyat ipagbaga dagiti nga babae nga kapsat. Anyat ipagbaga dagiti nga babae. Jesus is risen. Ni Hesus Kristo ket si bibiyag nagungar. He is alive. That is the good news. Nga in waragawag na kadagiti tattao. Imbaga na kadagiti tattao. Iso nga kunada, according to missiologists, theologians, babay ka na iti first nga evangelists. Kunada nga evangel, it is the good news. Yeah? The evangelist, the one who preaches or publicly declare the good news, the gospel. Iso nga, dagiti babay, so that umuna nga nangipukaw that He is risen, Jesus is risen, He is alive. Hence, babae ka no, wano babae ka no, iti first nga evangelist. Iso nga, nagiti babae, na inaiban na kayo ni Apo Dios, umay kayo dito SBTC kakabsat, wano, panunutan niyo nga oray ina kayo, wano oray anyawan iti profession niyo, nandiyan kayo sa bahay, nandiyan kayo sa trabaho, God can use you to declare the good news, the gospel. That is the good news. Jesus is risen. He is alive. And then people were terrified when He showed up again. When Jesus showed up, they were terrified as if they have seen a ghost. And then Jesus said, "Peace be with you." Iko na verse 36 ija binasa tayo kakapsat nga text tayo. Peace be with you. Papuko ko maitibuteng kanayo. Ano yan, tal na ko maiti agari ka nagiti puso yun. Anya nagiti kinapod na makita dahil dito yung kakapsat. Anya ti talong nga kinapod na makita dahil dito yung. Umuna, do not let fear blind you to believe. Hamo ko mga ipalubos kakapsat itibuteng. Nga mang, anya ti blind, nga mang sira iti matam tapno saan ka nga mamati. Do not let fear blind you to believe. In verse 37, they were terrified, nagbuteng da, as if they've seen a ghost. Kaslala nga nakakita iti al-alya. Ang mga mamati, yun siya nakita da. So do not fear, do not let fear blind you to believe. Hamo ko mga ipalubos kakapsat, iti buteng mo, nga iso ti agari tapno saan ka nga mamati. Kadagiti banbanag nga ibagbaga ni Apo Dios, kadagiti banbanag nga aramiden ni Apo Dios. Hamo ipalubos nga iti buteng mo,
isu te agari. Kadagiti nga panawon kakabsat nga kaslaki nga ipalpalubos tayo nga buteng iti agari. Kadigat agaraw kasi hantay nga makikita iti COVID. Kaslaki nga we're fearful. At iti buteng tayo nga baka nang mapanakid jay, makisalamuha ko sa mga taong ito, makakatch shock iti virus. Ano? And sometimes it cripples us nga agaraw. Ano yan? Makripple at the same time medyo pamati tayo. Kamsantay ko mga ipalubos kakapsat iti buteng tayo nga iso iti mang blind kaniya tayo no iso ti aggaraw tapno saan tayo nga mamati tayo kini Apo Dios, mamati tayo kadagiti aramiden na paikad mga kinapudno kakapsat when uncertainties in life come na umay dagiti saan nga sigurado nga paspasamak iti panagbiag agtalet tayo kadagiti sasaon ni Apo Dios, pagtalkan tayo dagiti sasaon ni Apo Dios. Iti verse 25 kakapsat na dyan katungtong ng duwa nga lalaki. Kuna ni Jesus Christ, handa pa nga na-realize nga ni Jesus Christ iti katungtong da ditoy. How slow are you to believe everything the prophets said? Nagbuntog kay man nga mamati, kadagiti amin nga inbaga dagiti propeta, niya maipanggap iti panagungar ni Kristo, niya panagsuffer na, panakailansa na iti cross, tapos panagungar na. Niya kasapulan, niya iti plano ni Apo Dios, that is God's redemptive plan. For Him to be crucified and then rose again. And nagbuntog kay man, nagkapoy kay man, no, hangkay nga dagos nga mamati, kadagiti ibagbagati propeta. Iti ko na niya verse 25 kakapsat ni Jesus Christ. So nga, umay dagiti uncertainties, hindi pa nagbiag tayo kakapsat. Pagtalkan tayo, iti sasaon ni Apo Dios, mamati tayo kadagiti sasaon ni Apo Dios. Pagtanggalan tayo, dagiti sasaon ni Apo Dios. May ikatlo kakapsat, remove doubts in your minds about Him. Ikatante dagiti duado, hindi panpanunod tayo maipanggap kaniya na. Iti verse 38 kakapsat, why are these doubts coming up your minds? Dahiti ko na ni Jesus Christ mismo, kadagiti disipulos. Apay nga dagiti nga duado, rumrumswa. Gusto dyan Ilocano. Agtataod, rumrumwa, kadagiti panpanunod yo. Why are you entertaining these thoughts into your minds? Apay nga umay dagitoy nga kapanpanunutan nga panagduadwa may panggap kaniya kadagiti panpanunot yo. Dahil ko na ni Jesus Christ kakapsat. Iso nga, na umay dagiti banbanag kakapsat, na umay dagiti pakarikutan nga siya'y ikatanday ti panagduadwa may panggap iti sa sinuna. Kaputa ti Dios kat mapagtalkan, na kunana, aramidan na, no inkarina, tungpalan na, ano yan? Iti sa sinuna, saan nga pulos nga agbalbaliw, iso na ti matalag nga Dios. Ano yan? Iso nga, pagtalkan tayo iti sa sino ni Apo Dios. Ano yan? Kadagiti nga sitwasyon kakapsat iti panagbiag tayo, ubaling nga umay dagiti duadwa, ano pa nga malpas da ito'y, wanong agpatanggapin nga tada ito'y, anyaman iti mapasama kakapsat, mamati tayo, iti sa sino ni Apo Dios, iso na ti Dios nga saan nga mangbaybayan, iso na ti Dios nga saan nga agbalbaliw, nagungar ni Apo Dios, kas na ikari, ayan, kas na ipadto, nagungar iso na, si bibiyag iso na, He's alive, He's moving in our lives, He's moving in the midst of us, mamati tayo iti sa sino na, kat ni Apo Dios, mapadayawan lata, idaydayaw tayo lata kumakadagiti panagbiag tayo, anyaman iti sitwasyon iti panagbiag. Iso nga, ikatan tayo, dagiti nga duwa-duwa, kadagiti panpanunod tayo maipanggap iti sa sino na. Yeah? The Lord says to His disciples, kuna ni Jesus Christ, kadagiti disciples na, peace be with you. Kasimot lang iti mensahe ni Apo Dios kakapsat, iti tunggal may sa kaniya tayo, peace be with you. Iti tal na kuma, na magapo kaniya at makikaada iti tunggal may sa kaniya tayo. Yeah, today, we celebrate iti Resurrection Sunday, iti panagungar ni Kristo. Hantay ko mga ipalubos nga buteng iti agari kadag iti panagbiag tayo. Ipalubos tayo nga tal na ti Dios iti agari kadag iti puso tayo. Do not fear, iti ko na ni Jesus Christ. Do not be terrified. Hangkay ko mga agbuteng. Kasimot lang iti karina ni Joshua kakapsat ni Yahweh, ni Joshua 1:9. Kuna na, do not be afraid or discouraged. For I, the Lord your God, will always be with you until the end of the age. Dayday ni Apo Dios kakapsat, ni Apo Dios timang benisyon titunggal may sa kanya tayo. Kat ayan naman iti ayan niyo, itital na ti Dios, iso kung maitiagari kadagiti puso tayo, maitantanong kayso na kadagiti panagbiag tayo. Agkararag tayo. Thank you Lord for tonight.
Thank you, Lord, for today. Be glorified, Father, for you are good and you're faithful. And thank you. Kapudasaan ka nga agbalbaliw nga Dios. Agyaman kami iti presensya, iti Espiritu Santo nga agari ka iti panagbiag mi. Ay naman ti en mi wapo. Agtalag kami kaniyam, mamati kami kaniyam. Lord, dawatin mi nga iti presensya. Ipay na itital na kadagiti puso mi. Kami ko mga ipalubos nga agduadwa kami. Nga buteng iti agari kadagiti puso mi. Nudikat Lord, itital na nga magapo kaniyam. Punasan na dagitoy nga buteng. At Lord, agari iti presensyam kadagiti panagbiag mi. Marikrik namin iti sagit mo. Marikrik namin iti presensyam. Marikrik namin iti panakabalin mo. Katagtalag kami kaniyam. Idayaw da kalatalaksid kadagiti paspasamak iti panagbiag. Maitantanok ken maidayaw ka. Thank you for today. Bless dagiti kakabsat iti Agape. Ayan naman tayo daw apo. Ipaay mo ti kasapulan da. Ipaay mo ti amin nga kasapulan daw apo. Aniyaman iti pag lablabasan da. Aniyaman iti sitwasyon da iti daytoy nga kanito sigati makikaad da kaniada. Kata Lord God iti presensya iso iti agari pagtalkan iti tunggal may sa kanyami. Maitantanok ken maidayaw ka. Thank you, Lord. Be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. Didani apo guys kakapsat. Thank you for watching Agape Church Online, and may God bless each and every one of us. Stay safe. Stay connected with us. You can message us for anything, counseling, or any advice or conversation that you need. And stay safe. Stay at home. See you all soon. See you soon. See you as soon as possible. Maridani. See you as soon as possible. God bless you. See you all soon. Good morning. See you all soon.